Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al idghamu ari ieu eta bab buat mertelakeun idgham awal mislaini muharrakaini fi kilmatini idghim lakamits li sufafi wad idghim kudu ngaidghamkeun anjeun awala mislaini kana anu awal tina misil dua muharrakaini anu diharakatan itu mislaini fi kalimatin dina hiji kalimah la kamisli supapi ulah ngaidghamkeun dina saumpama lafad sufafun wadzululin wakilalin wala babi wala kajusasin wala kasushobi wadzululin sareng saumpamana lafaz zulalun wakilalin jeung saumpamana lafad kilalun wala babin jeung lafad lababun wala kajusasin sareng ulah ngaidghamkeun dina saperti lafaz jusasun wala kahsusobi sareng ulah ngaidghamkeun saperti dina saperti lafaz uhsus bi uhsus kudunang tukeun anjeun abi kana lafaz abi wala kahailalin wa syadda fi alil wa nahwihi fakun binaklin fakubil wala kahailalin sareng ulah ngaidghamkeun saperti lafad hailalin wa syadda sareng barantos syad fi naon fakun pecat idgham fi alila dina lafad alila wa nahwihi jeung saumpamana lafad alila binaklin kalawan samai fakubila mangka ditampi itu fakun wa hayyafku wadagim duna hadzar kadzaka nahu tatajalla wastatar wafkuk sareng kudu mecat idgham anjeun wadagim sareng kudu ngaidghamkeun anjeun hayya kana lafad hayya duna hadarin bari henteu dipikasieun kadza barina tetep nya kitu bari eta tetep kadzaka eta tetep nya kitu deui saperti hayya dina pada idgham jeung pecat idgham nahu tatajalla ari saumpamana lafad tatajalla wastataro jeung lafad istataro wa mabita aini betudi qad yuktasor fihi ala takata bayanul ibar wa ma jeung ari kalimah ubtu dia dijadikeun mimiti itu ma bita ubtu dia dikawitan itu ma bita aini ku tak dua qad yuktasoru eta rajeun dibatasi naon fihi itu ma alata itabayyana kana hiji ta alatain kana hiji ta kata bayyanul ibaru ari contona eta tetep saperti lafaz tabayyanul ibaru tabayyanu narima jelas naon al ibaru pirang-pirang redaksi wa fuka haitsu mudghamun fihi sakan li kaunihi bimudmarir raf iktaron wa fuka sareng kudu pecat idgham anjeun kana kalimah haitsu mudghamun dina sakira-kira ari idgham fi naon dina sakira-kira ari idgham dina sakira-kira di ari diidghamkeun naon fihi itu fuka sakana eta sukun itu mudgham fi ulangi wa fuka sareng kudu pecat idgham anjeun kana kalimah haitsu mudghamun fihi sakira-kira ari mudgham fi
sakana eta sukun itu mudgham fi likaunihi karena kabuktosanana itu mudgham fi iktarona eta ngabarengan itu mudgham fi bimudmarir rofi kana domir mahal rofa nau halal tu mahalal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi nahu halal tu ari contona eta saumpamana lafad halal tu nahu halal tu mahalal tahu ari contona eta seperti lafad halal tu mahalal tahu halal tu ngahalalkeun kaula makana perkara halal tak ngahalalkeun Gusti hu kana itu ma wa tahirun sareng ari milih kana idgham kufia eta dianutan itu tahyir fi jazmin dina jazm wa shibhil jazmi sareng dina shibhna jazm wa faqu af'il fi ta'ajubil tuzim wal tuzimal idghamu aidon fi halum wa faqu af'il sareng ari mecat idgham kana wazan af'il fi ta'ajubi dina ta'ajub ul tuzima eta dimistikeun itu faqu wal tuzima sareng dimistikeun naon al idghamu idgham aidon deui fi halumma dina lafad halumma hartosna kadieu wa ma bijam'ihi anitu qad kamal nazman ala julil muhimmati istamal wa ma sareng ari masalah anitu ngamaksud kaula bijam'ihi kana ngajama kana ngumpulkeunana ma qad kamala eta parantos eta nyata sampurna itu ma nazman bari tersusun istamala nu mencakup itu nazman ala julil muhimmati kana kana fadilah anu ulangi ala julil muhimmati kana fadilah anu gede anu parenting ahso minal kafiyatil khulaso kamaktado ginan bila khososo ahso bari nangaringkes kaula al khulasota kana kesimpulan minal kafiyati tina kitab al kafiyah minal kafiyati tina kitab al kafiyah kamaktado bari seperti ien nungtut itu nazom ginan kana kacukupan bila khososotin kalawan teu aya kakurangan fa ahmadullaha musollian ala muhammadin khairin nabiyil ursila Fahmadu mangka muji kaula Allah ka Gusti Allah musollian bari anu maca sholawat kaula ala Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad khairin nabiyyin tegesna anu pangsaena nabi ursila anu diutus itu nabi wa alihil guril kiromil baroro wa sahbihil muntal khabinal khiyaro wa alihi sareng muga tetep ka kulawargina Kangjeng Nabi al gurri anu pirang al gurri pirang-pirang anu carolet al kiromi pirang-pirang anu marulia al baroroti pirang-pirang anu sarae wasobihi sareng muga ka sahabatna Kangjeng Nabi al muntakhobina anu terpilih itu sohbi al muntakhobina anu terpilih itu sadayana al hiyarota pirang-pirang anu sarae. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadajan ditutup disarankeun ka sadaya anu ngiring ngalogat dina ieu channel ngiring heula hadoroh ngiring heula tawasul khusus kanggo muallif hadzal kitab
khusus kanggo guru-guru urang sadaya, khusus kanggo guru simkuring saacan kana tawasul sesuai deskripsi ieu channel bahwa channel ieu diperuntukkeun kanggo ngalengkapi logatan kitab anu kurang ketika di pondok pasantren. Nomor kadua janten bahan mutolaah. Nomor katilu kanggo mempermudah urang sadaya ngalogat ieu kitab alfiyah karena keterbatasan waktu sareng keterbatasan anu sanesna. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baitihil kiram kulli syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wassolihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila ruhi abina adam ummina wa matana salabainahuma ila yaumiddin. Tsumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakar Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahi aimmatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlasin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sairi sadati syufiatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin wa muslimin wa muslimatin min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha wa ila shimaliha. Tsumma ila arwahi ahli silsilatil qadir nasabaniyah wa jami' ahli turuq khususan ila hadrati sultanil awliya wa ghaitil a'dham kutubil alamin Asy'idi Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abdul Qasim Juwainil Baghdadi qaddasallahu sirrah wa Sayyidi Syekh Ma'ruf al-Karhi wa Sayyidi Syekh Siril Syafati wa Sayyidi Syekh Habib al-Ajmi wa Sayyidi Syekh Hasan Basri wa Sayyidi Syekh Ja'far as-Shadiq wa Sayyidi Syekh Yusuf Hamadani wa Sayyidi Syekh Abi Yazid al-Bustami wa Sayyidi Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa hadrati Imamir Rabbani wa hadrati Syekhinul Mukarram wa Syekhi Kyai Haji Syaibun Zuhri Ibu Hajah Mukrabiyah fi maqami Hawrukuni wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Tsumma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyaihina wa masyaikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman haqqun alaina wa liman awsana wastawsana wa qala dana indaka bidu'a il khair. Tsumma ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha wa ila shimaliha wa min qafin ila qafin min waladi adam ila yaumil qiyamah. Ghafarallahu ta'ala dzunubahum wa rahimahum wa narju karomatahum wa narju syafa'atahum. Tsumma ilususon guru urang sadaya. Tsumma ilususon walif hadzal kitab Malik bin Muhammad radhiyallahu ta'ala anhum. Ghafarallahu ta'ala dzunubahum wa rahimahum wa narju karomatahum wa narju ma'unatahum. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Dina logatan ieu kitab tentu seueur pisan kasalahan, tentu seueur pisan kalepatan kaalfaan.
Nah kulantaran kitu simkuring nyuhunkeun hapunten ka sadayana, nyuhunkeun hapunten tina sagala rupa kalepatan, tina sagala rupa kasalahan, oge logatan kitab anu kurang enak, anu kurang nancep kana manah. Eta oge hoyong nyuhunkeun dihapunten sagala rupina. Hatur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan ieu logatan aya manfaatna khusus kanggo diri pribadi umumna mah ka sadaya anu ngiring ngalogat ieu kitab anu ngiring ngupingkeun kana logatan ieu kitab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.